السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tuina lila kuwadde nuni nakwane ha unakwane ra'u nekibera nahara nga wakigasse wano nekibera nahara eno ha ngeri makati bweti wefanana zagenda okuzanyisa zino azitekemu 4 azitekemu 3 okitegedde zino 3 nuni ne ha ne ra agenda zizanyisa okitegedde nekibera nahara nahara ne shin nebera sha ha nebera ha dali nebera da nekibera shahada 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 ha nebera ha lam nebera la kaf nebera ka nekibera halaka 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 kati akututte rahaqa 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 kahana 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 sahaya 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 la alafa la alafa la alafa la alafa la alafa wakalabye kati mukizins kam katono mfunene ya wansi talika bulungi tuina dhahasha 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 kahala 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 hayama 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 la akhadha la akhadha la alafa la alafa halaka la alafa la akhadha la akhadha la akhadha. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.